Баъден чӣ гуфтам бачаҳо? Ирӯз рӯзи 34-уми торговли моҳай ва дар аккаунти мо чӣ хеле ки мебинем $6643 сделкаи динамикӣ кардагӣ ва имрӯза цели мо яъне 7323 кардан дар кора, барои чӣ ки иҷода $2 намерасад, шутоби чира бигузарем. Барои ҳамон ман пешакӣ хеш мемонам. Ҳозир мо цели мо $655 плюс минус кор кардан дар кора. Так что якум сделкаи ма ай $60 сар мешавад. Ҳамин хетал чӣ рафтан мегирем мо. Мақсад дига в случае чего мо шашум дагона чӣ хеле ки медонем кулючат мекунем. Дани валютни пара мақсад процент 83 интересный нестай. Барои ягон валютни пара дига ёфта сделкада медроем. Шумо да приятного просмотра. Лайк, комментарий обязательно айтон наброем. До канал подписаться кунем. 1000 нафар ки шавем. Бо чизои интересни бурмадан мегирад. Барои ки бисёриё кон бе подписка тамошо мекунед. Данный локацияда чӣ кор кардан можно, ждат кардан можно. Камтар ждат мекунем ва дальнейшем шаги худмона мебинем. Чӣ кор кардан можно. Нисхайдаш канал тренде барои мо 1 дақиқа поён медрома. Бояд айни инҷа медромадем. Хай мо максимум ира пропускат кардагием. Всё-таки чӣ хеле ки дидем нисхайдаш канал тренде. Свеча дар инҷа буд мешавад. Дигари свеча ки поён метавад. Ба ҳамин мақсад сделкаи мо бояд идеально бигузара якмош. Ва результатчо ждат мекунем. Ина ёро икс мекунам ман. Кадом да мақсад бесплатный сигнал мефура бародаро. Телеграм-канали ма ссылкаш дар YouTube канал ҳастад ва дар таги ҳар як видео ман ссылкаи телеграм-канали хидмат мемонам. Бидроин подписаться кунед ва айқафои эфирои мо сункор кунед. Якум сделкаи мо ба плюс ба анҷом расид. Айқафои дим сделка мешем. Дани локацияда уже сделкада мекунем. Плюс моно гирифтем ва ягон валютни параи дига ёфта баъд сделкада медроем. Иморо чӣ мега? Успеч накардем. 5 минуташ аҳамият медиҳем. Ва результатшо ждат мекунем. Немтошка 1 дақиқа боло медрома. Следующий шаги дромадани ман бояд инаи калидор боша. Иҷара обновить кард. Чӣ хеле ки мебинем. Ва дальнейшем шагаш ина мерост. Агар ки биёяд тамом. Дига дальше боло дромадан смисла нест. Барои чӣ ки откада медонем чӣ хел дагонаи бемаъне мерем хидмон. Барои ҳамин дагонаи бемаъне ман дар кор нестай. Лучши валютни параи нав ёфта сделка кунем осонтар магалта. Ҳабдаҳ секунд мондагӣ 15 секунд. чор се ду як нол. Дуюм сделкаи морам ба плюс ба анҷом расид. Айқафои сеюмаш мешем. Парара ҷошталиш мекунем. Дани локацияда 1 дақиқа боло медром. Қайгар жадаш мекардем идеалӣ мешудай. Мақсади гап калидорро пробой кард. Уже бо дальнейшем шаг мона дига гапу чап мекунем. Чӣ хеле ки мебинем иҷара обновит кардагие. Иҷараам омода обновит кардагие ва вероятности пробой шуданша ҳозир ма шумо мегум. 5 минута аҳамият додем. Пробой шудан вероятносташ ҳастай, лекин не настолько. Барои чӣ ки чӣ хеле ки мебинем течени
где-то около 20 минут ҳамин локатсияро ценаи мо қабилагӣ истодагӣ буд ва ира я баробар зиёд карда як дақиқа боло медроем. Бояд айдани калидор медромадем, хай ҳеҷ гап не. Сделка басе. И сделкаи мо нагузашт ва хафои инеҷа мешем. Си و 5 секунд вақти монда, 34 1 минута 98. Либо постараться мекунад и калидорро обновить кунад, либо разворота инҷо мешавад. Всё-таки иҷа мо зиёд мекунем, ждат мекунем 20 секунд вақт мераса ё не. Инҷа биёя якта дига медром боло ба ҳамин тамом. Либо правой, либо тарафи хидмон. Си секунд. Ва депозити мо 6643 буд. Ай 66 бояд сар мекардем. Ман ай 60 барои чӣ ки инеҷа дагонои ман зиёди бемаънӣ мешуд. И так панҷум дагони ман $1405 и ганда чизи опасне. Мақсад 6 5 4 3 2 1 0 плюс монам гирифтем айҷа. Ва дальнейший шаг изначальный депозит $7323. Правильно? Валидно параллелиш мекунем. Ине момента 2 дақиқа дромадан дар кораи боло ва максималкаша ждат кардан дар кораи ай максималка уже айнаи точка калидор, яъне 1 минут. Ира заранее зиёд мекунем, иҷара 1 минут мекунем. В случае чего постараться кунангари калидорро обновить карданда мо уже медонем ки 1 минути дига бояд будроем. Правильно? Правильно. Результати сделкамонро ждат мекунем. Ира инихе монем, чтобы яснитар бошад ва ягон валидный параи дига мо ёфтан мегирам. Получается ҳамун 60 кати кофтан мегирам. В случае неудачи баъд як баробар зиёд мекунем. Дани локация дақа поён. Инҷоро обновить кунад. Значит дальнейший шаг поён мера. Агар ки и бигзара, и нагзара, ман уже як баробар чӣ хеле ки гуфтам зиёд мекунам. Чтобы долго накалем, видеорам долго накашем. 25 секундш монда. Ва ине сделкаи моро боша 34 33. Я баробар зиёд мекунем. 1 дақиқа поён медроем. Гузашт ва инаиша ждат дорем мо. Инаиро ждат дорем, баъди баъд дагон. Ина гузашт ва дагон.
20 секунд дига мондай. Се 2 1 0 дагони мо гузашт. Алҳамдулиллаҳ. Изначален депозит. Чара мекунем. Ва дар нешифшаки худмона мерем мебинем дар ягон валютни параи дига. Ягон тарафи голд мерем. Голда чӣ гапай? Голда чӣ хеле ки мебинем ба кавои трен рафтеста барои ҳамон. Мо чикор мекунем? Ждат мекунем. Голд часто пробой мешавад барои ҳамон камтарак опасни ҷой ва опасни моменте барои ҳамон. Лучше биёин ждат чӣ кунем? Осонтар меалбатта 20 секунди дига ягон валютни параро гуфта баъд меем тарафи голд. Чӣ гуфтем? инҷа да адкат да мақсад кор кардан вообще-то вақте ки нисходящий тренд дуруст нестай. Ба сабабе ки дар инҷа задержка цена шудагӣ буд, барои мо тарафи болодир омадам, а так постараться кунем вақте новичокем дар ҳамхелии ҳолатҳо против тренда торговаться накунем, барои ки метавонад риска чикор кунад? Пробит кунад. Естественно. Барои ҳамон зарани фаҳмем ки чӣ кор кардан можно. Голда 1 дақиқа поён медорам ва мақсад якамш гузарад, дуюмаш нагузарад, бо ҳамхел чикор мекунем? Мо дагон мекунем, чтобы тез видео буд шавад. Дани локатсиямо 14 секунд шумодаги, ай голда боша 40 секунд. Якум сделкаам плюс шуд. Қафои дуюм сделка мешем. Бист секунд шумондаем. Айрон плюса гирифтем. Правильно? Уже жа последний Рамадан. Лучше не стоит, да? Голда 1 дақиқа поён медорем. Голд ҳамеша аҳамият додагим, бояд ин инҷаро бекунам. Обновить кунам. Чӣ хеле ки мебинем перед последний вақти разворот шуда обновить кардаги ва ирам бояд обновить чӣ кунам? Барои мо тарафи поён омадем ва результатшо ждат мекунем. Чӣ гап мешавад? Либо амҷ разворот мешавад, либо обновить мекунам. Дар ҳолате ки амҷ разворот шуд, уже мо дига сделкадан наметороем. Барои чӣ? Барои ки неми байн запрещёни калидор барои торговаться кардана. 27 секунд свечадаги ҷой буд шавад, сделкаи марам дар ҳамон направление буд мешавад. Ҳашт, шаш, 5, 4, 3, 2, 1. Сделкаи монам ба плюс ба анҷом расид ва танишашаки худмона месозем. Изначальный депозит. Уже валютни параро алиш мекунем, барои ки долго истодем. Всё-таки дани локация 1 дақиқа боло позволят мекунад ва ҳозир мебинем последняя точка обновления моем калидоре ва последнее сопротивление мо иҷод шудаги ва дар ниҳоят поддержка шудаги.
Комиссиондай 92%. Нормально. Нисходящий трендай. Чехлики мы видим в общем. Я барбар зиёд мекунам. 7-6-5-4 секунди свеча мондагай. Свеча камтар боло бучава гепи боло буда. Значит чи 10 секунд вақти мо мераса. Гепи поён ки дод намераса уже. Барои мо дар ин ситуатсия барбар зиёд карда медроем мо. Ва дар ҷа ине сделкамон нагузашт ва ине сделкамонро штат мекунем. На изначальный депозит мефурам. Ягон валидни параи дига ёфтан мегирам то вай гузаштана дани аллокатсияда боло медорам ва результатчаш дад мекунем. Айне ҷа медорам одем идеальный вариант буда, леки разворочдагиаш хеле ки мо мебинем барои мо и дагонмон 14 секунд мондагие сделкаи моро 40 секунд. Дагони мо ба плюс ба анҷом расид. Правильно? Анаковази изначальный депозит мош дад мекунем. Чӣ гап мешава? Болои сделкадай. 15 секунд мондай. Чӣ мекунем? Се, ду, як, нол. Плюси худмона гирифтем айҷа. Бо дальнейшим шаг мерем. Може бесенира май хеле кунам ки непонятный. Анака мерем. Ё-моё. Рафтем. Оқайга намондай кор карданда дани локатсия боло уже рафт. Инҷа чӣ буд? Евро USD откат ду тарафи боло естественно. Ва ягон гол чӣ гап штестай? Гол тарафи максималкаш ҳаракат кардаги, леки максимумда нестай. Я дақиқа будро омадем. В случае чего иҷода омад расид, баъд бояд дақиқаига боло медроем. Наомаде нарасида ҷой дар корида. Штат мекунем пока что. Пока что штат мекунем контрагига. Я дақиқа боло. Яъне ду сделкамона уже кардем. Инҷа смисла нестай. Ина имон вақтш нараса, ира бояд вақтш идеально браса мақсад. Панҷ, чор, се, ду, якум сделкаи мо ба минус шуд. Ва дуюм сделкамонро аҳамият медиҳем. Чӣ гап мешава? 14 секунд мондагӣ бо дальнейшим шаги худмона ай $60 мебинем. Плюса гирифтем. Изначальный депозит. Гол да я дақиқаga боло медорам. Ва результати голдаш дод мекунем. Пока что ягон валидни параи дига ёфтан мегирем. Баъд дар ин ҷа видно уже гузаштаест, нагузаштаест. Бо ин компанияда я дақиқа поён медроем.
то чего мақсад як баробар бояд зиёд кунем. Агар аҳамиятш нагзара, як баробар зиёд мекунем. Голди моро свечаро 18 секунд монда, вақти моро амоқа плюс минус. Ва биёин якам ҳамин голда тамошо кунем. 4 3 2 1 чӣ гап шуд? Возврат шуд голд. Мақсад на гузашта, на плюс шуд. Ва инеро ждат мекунем. Инҷа возврат дорем ва дар инҷа инеро аҳамият медиҳем. Плюсмона гирифтем, правильно? Правильно. Цели моҳ $7723 буд. Бачаҳо чӣ хеле ки дидем целмона кор кардем ва дар аккаунти мо чанд сомае? 7329. Дар инҷа чӣ? 7323. Ай шумо лайк, подписаться обязательно кунед. 1000 нафар мешем, чизои идеалнеро ждат кунед. Сигналҳои бесплатни дар телеграм канали мо мешавад. Барои мо будро бародар қафои мо кор кун. Ва ма дорум бо веб канали бесплатне ки метавонӣ қати мо ҳар рӯз кор кунӣ. Даҳуҷада як рӯз сета эфир мешавад, зиёда ай 12 сигнал. Пас раца ки будро ҳама ба таргои план мақсад дар веб канали ма кор мекунад. Ва ҳамчунин як чизро бифаҳмед дар ҳаётон ки суми лёгкӣ дар ягон ҷо нест. Бародаро, чизе ки шуморо рекламировать мекунанд дар интернет, дуруғу ростҳози мошенникон мегӯянд ки осонай, туда-судай, и гапи чап ҳамаш дурӯғай. Штоби суми конкретни кор кунӣ, то бояд конкретни фикрат кати кор кунӣ. Барои мо илтимос, ҳар бот мод ягон чиро бовар накунед. Агар ки ягон бот ягон каса сигнал медод, ӯ одам уже худаш миллионер мешавад, ҳеҷ шуморо ягон чӣ прилагать намекард. Барои мо илтимос, ақлтона кор фармонед. Стратегияи хеле гапҳо ҳама чӣ дурӯғанд. Пас раца кунед, чётка баъд кор кунед. Мо 17 сделка кардем, итоқ мо $685 ва плюс ба анҷом расондем. Дальнейшим шагмон чӣ кор мекунем? Мо пага насиб иншоалло $732 кор кунем. Плюс минус 8000 бояд дар аккаунти мо бошад. Значит ма дар аккаунтам 6000 чанд қадар дорам? 7329 дорам. Значит ма $700 кор мекунам ва видеои моро максимум 2 рӯзи дигаш мондагӣ. Так што дар паноҳи Аллоҳ бошед, худтонро эҳтиёт кунед.